U prošlogodišnjim poplavama teško je stradalo maglajsko naselje Fojnica. Zahvaljujući pomoći austrijske humanitarne organizacije u ovom naselju je obnovljeno 20 kuća. Za 27 porodica osigurana je pomoć za nastavak poljoprivredne proizvodnje. Uređena je i obala uz rijeku Bosnu, što će ovo naselje zaštititi od novih poplava. Nabujala Bosna je u maju prošle godine u Fojnici uništila sve do čega je bujica uspjela doći. Stanovništvo je bilo nemoćno da se suprotstavi stihiji kao i da obnovi uništeno. Tu je se izlila na 20 i nešto domaćinstava, poplavila kuće, počupala obalu cijelu. Među 4 kuće kojima je prijetilo da se svakog časa obruše u rijeku je i dom Senada Salkića. Zahvaljujući pomoći humanitaraca iz Austrije, obala Bosne je sanirana, a kuće sačuvane i obnovljene. Ne strahujete više od poplave? Ne, nema više strahovanja. Sad opet Božja sila tu, nećemo u to uraditi. Ali eto, ljudi su radili što su mogli. Uradili su i više nego dobro. Iz humanitarne organizacije Hilfswerk Austrija za pomoć poplavljenom stanovništvu u Fojnici i Maglaju izdvojili su više od 530.000 maraka. Već smo tu obnovili 20 objekata. Imali smo podršku u poljoprivrednim materijalima, tu su bili plastenice, sjemena, razna su donirana, donirali smo namještaj i donirali smo bijelu tehniku za većinu stanovnika naselja Fojnica koji su bili poplavljeni. Fojničani traže nove donatore za dalje uređenje korita Bosne. Austrijski humanitarci poručuju kako će i u buduće pomagati koliko budu mogli.